I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. U današnjem videu radit ćemo novi tutorial što se tiče zarade na internetu. Pokazat ću vam sajt koji se zove Carbooks i na kome može da se zaradi mnogo novca, pogotovo zato što je sajt nov. I imate link dole u deskripciji videa, tako da možete odmah da odete da se registrujete. Kao što vidite, 2344 totalna člana, tako da najvjerojatnije da ćete dobiti golden članstvo free. Registracija je veoma laka, to vam neću pokazivati, pošto ako ne znate da se registrujete, onda ne treba ni da radite. Stvarno, PTC sajt nije za vas ako ne znate da se registrujete. Sada, šta vam sajt pruža? Naravno, kao i svi PTC sajtovi, zarađujete tako što gledate na reklame. Kako to radite? Idete ovdje na Earn Money i ovdje kao da pogledate reklamice. Dnevno dobijete reklamice. Sad imate otprilike 10 plus reklamica. Tako da eto, znači kliknete ovdje u ovaj gore naslov i ono vas prebaci automatski na drugu stranicu. Tu sad čekate da istekne ovo, vidite, do kraja dok ne dođe, i onda imate samo još jedan korak da uradite, a to je da sad ćemo da vidimo kad se pojave ove slike. Sad će se one pojaviti. Evo vidite ove slike, kad se pojave nađete sliku koja je unatraške i ono će vam pisati thanks for watching i zatvorite stranicu. I vi ste automatski, pare su na vašem akauntu. Drugi način kako da zaradite na ovom sajtu jeste CarGrid. Tako isto odete na tu stranicu i po ovom polju možete da ubodete neku svotu novca do $5. Znači ovo vam je kao lutrija, imate 25 pokušaja da ubodete $5. Ne mora to biti $5, može i biti i manje para, ali eto, ja sam ubo 0,100, tako da to je super. Šta bi vam još mogao pokazati? Naravno, možete kupovati referale. Kako to radite? Idete ovdje na Rent Referrals i jednostavno 10 referala košta $2 kao i na svakom PTC sajtu, i idete Rent Now i rentat ćete referale. Kako vi da dovedete svoje prijatelje na ovaj sajt? To je isto jednostavno, idete ovdje na Banners i kada odete na Banners prekopirate ovaj link i podelite na Facebooku, YouTube deskripciji ili već gdje vi želite, tako da je to super. Važno vam je da podesite isto ove personal settings što se tiče isplate novca, to je bitno, tako da podesite kao sad ću vam objasniti. Znači, ako isplaćujete na PayPal, upišete ovdje email adresu od PayPala, znači to je jednostavno. I ako isplaćujete na Perfect Moneyu, isto email adresu od Perfect Money, i ako isplaćujete na ovu Paiza, ja mislim da se tako čita, nisi siguran, i tu ukucate email adresu od tog akaunta i idete ovdje, ukucate vaš password od akaunta i idete send i ono će vam zabeležiti tu, tako da kad budete isplaćivali novac, ono će vam prebaciti na vaš akaunt na koji isplaćujete, znači bilo to Perfect Money, PayPal ili ovaj Paiza. Naravno, možete i dodati pare, idete na Add Fund i možete isto preko ovih, znači preko ovih, kako to da nazovem, platnih platformi, možete da dodate pare preko PayPala i minimalni depozit je $5, tako da $5 minimalno možete da date. Imate forum na kome sam aktivan, tako da imate sve teme koje sam stavljao, to su moje teme, tako da budite aktivni na forumu, pišite neka vaša iskustva. Što se tiče ovog sajta, imate da stavljate slike i tako to. Naravno, možete da iznajmite reklamice, idete ovdje na Adverse i ovdje možete da izaberete da kupite reklamice na ovom sajtu, znači da se reklamirate neki vaš sajt na ovom sajtu, to je isto super i ekstra. Sada šta bi još mogao da vam pokažem, idemo na moj account. Naravno, imate dobre ponude za ugradnju,
akaunta, ja sam sad Gold član zato što sam to dobio besplatno. Vi možda nećete, ali možda i hoćete, tako da eto, imate neke pogodnosti. Vidite, sve ovdje možete da pročitate, samo se registrujete i to je to. Šta bi vam još rekao što se tiče ovog sajta, to ja mislim da je to ono. Naravno, sve što vas zanima u vezi cash outa, minimalno možete da isplatite $2, tako da eto, to je to. Šta bi vam još rekao, nema više ništa da se pokaže na ovom sajtu, to je to. Imate sve moguće statistike, sve moguće stvari što se tiče ovog sajta, to je to. Preporučio bi vam, Ekstra je sajt, veoma se lako zarađuje, novi je, tako da najvjerojatnije da referali će raditi, bit će veliki broj njih što ih kupite, oni će raditi, dok na primjer Neobooksu kupite 3 referala, nijedan ne radi mjesec dana, tako da to je prednost ovog sajta, zato što će vam referali raditi i vi ćete imati neku korist od njih, nećete baciti pare. Tako da ljudi, eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svideo. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, mnogo mi znači, pogotovo share, podelite na nekoj grupi, pomozite mi i to je to. Veliki pozdrav i ćao!